albabu salisu dammugal tataɓangal da'awa damawal qisama hino yewta en fi nodditagol ka yiyam bi mana wigol miɗo warana ma miɗo barminana ma miɗo barmina e sendugol ɗum wan sahal bun abi jusma an rijalin ƴettama e woɓɓe goo min kobara e qawmihi jiyaɗo e tedduɓe yimɓe makko ɓe anna abdallahi ibnu sahal wa muhaysatu bun mas'ulin haraja kamɓe ɗiɗo ɓe yalti ila haybara yawgol haybara min jihadi asabihim min jihadin immorde jihadi asabam heɓudiɓe fa ata muhaysatu oɗo ari fa akhbara o humpiti anna abdallah ibnu sahal qad qutila o warama toon o tara fi aynin o ferama e nder cangol fa ata yahudin alyahudajo ari fa qala antum wallahi qataltumuhu wallahi ko onon warimo qalɓe wallahi mi wondiri allah ma gatalnana men en warimo fa aqbala o fetiti huwa kanko o akhuwe musidɗo makko on huwaysa wa abdourahman ibnu sahal fa dahaba muhaysata yeehi liyatakallama fi o yewtu fa qala rasul sallam nelaɗo maki kabbir mawni yuridu sinna nelaɗo ko fandi ko duuɓi ɗi fa takallama huwaysa kañum yewti waɗi contrat ndilegoy summa takallama muhaysa refti muhaysa yewti noon fa qala rasul sallam nelaɗo maki imma an yadu sahibakum ko amma mi mana addon ndiya musidɗo moɗon wa imma an ya'danu bi harbin ko ɗum woni ma ɗum ɓe heɓilano bi mana ko wiyete kon guere o imma ɓe maki amma an yadu bi mana ko goo ɓe totta ɓe jonna on ndiya musidɗo mon on ma ɗum awa ɓe andine dow awa ko piiro bi mana ɓe heɓilane guere bi mana ɓe nangodiri ɓe piiritane ko andingol en e heferaɓen si ɓe waɗani ko goo ɓe jonna en ndiya ɗiɗi yahen wartoɗen ɓe haray ko goɗɗum en noon kono e yafota koɓe madama koɓe ko heferaɓe e hadise on nafoore makko kadi no holli haray on andi ko nelaɗo makiri oɗa fan ko oɗa explica ko oɗa ɓuuri mawnude duuɓi haray islam teddingol heccuɗo ɗum ko hunde ɗaɓɓande ko hunde labande ko ɗeɓe maki yoɗa fan ko oɗa explica fa kataba ilayhim nelaɗo winde e maɓɓe lettre fi dalika ɗum fa katabu ɓe jaabiti inna mene wallahi ma gatalna na mene warimo fa qala li huwaysa nelaɗo ma kani huwaysa wa muhaysa e muhaysa wa abdourahman bun sahal ene a talifuna hiɗon wawi huɗade wonɗon wa tastahiquna dagi noon dama sahibakum e ƴiiƴan siɗɗo mo on mbimana hendoɗen ndiya fa galɓen he la wallahi mi wata huɗade de par ce que min yahu min tawi fure on kono meɗen dañƴini ko ɓe yawre kono mi wata huɗade fa qala nelaɗo make a fa yahlifu lakum yahudu awal yahudaɓe ɓen kañum huɗoto ɓe nana kamɓe waɗi ɓaali ɓe ni laysu muslim he nelaɗo na ɓe julɓe minen mi wata huɗade ɓa na tawde amin feƴi kono kamɓe kadi ko ɓe darotoɓe ɗo ɓa naɓe julɓe ɗum ƴettetake fa waddahu rasulallah sallam man indahu nelaɗo bimana halfini ɗon on mo ɓe wondi e junngo mum fa ba'ata ilayhim nelaɗo immini e maɓɓe mi'ata naqatin ngeloɗi temeɗere qala sali falaqad rakadatni minha e naqatun hamra muttafaqun alayhi bimana mi heɓu noon ngeloba boɗewa e nder bimana joni nelaɗo charsi andi ko wallini guere no ɓuuri ko memmini alfitna naina la'ana allah man e kasaha nelaɗo tawi wata wide forcé yo alyahuda ɓe yoɓu preuve ala nelaɗo yiyoɓe yoɓu ɓe wi wallahi kamɓe na kamɓe ƴetti ɓe wi yo julɓe ɓen huɗo julɓe ɓen wawno heɓuno dalil ko darora inna wallahi ko kamɓe warimo nelaɗo forcé no ɓeya yoɓe yoɓu ma o yaha o wartoɓe kono joni ka wallingol joni ɓernde ɓeeɗa o warama ɓe sikki ko oya kono ɓayɓe ala yaqin andingol e ñawitirtaki sikke on say fata diyatahu ko ɗum fa waddahu nelaɗo kanko o yoɓi diya o fa waddahu nelaɗo yoɓi diya waraɗo o madama ko kamɓe woni imamu o ɓe jonni diya makko on kayo wiɗo rakadatin ay darabatni bi rijliha ngeloba goo e nder ɗin ngeloba boɗewa tappirnolan koyngal mabba mba feggino e an koyngal mabba muttafaqun alayhi ko ɓeyɗugol tentingol legoy waale wonde nelaɗo yoɓuno ko ɗum addi o sifade ɗum wa ana rajulin ƴettama e gorko tumo ɓe addali nden min al ansari radiallahu taala an anna rasulallah sallah sallam aqarra ɓe ñiɓini alqisama sendor nden ala man kanat alayhi e dow on mo laatino e hoore mum fil jahiliya ka feno jahiliya wa gada bi ha rasulallah sallam nelaɗo ñawi ɗum bayna nasin hakkude ɓe min al ansar fi gatilin e nder waraɗo aɗu uhumo ɓe nodditori